Nirmala Kenyam biya kamal ka no online TV channel. Tukon ka breaking news mutore wiska juba kejan gwasame. Mugor no banyo ka yakel kejan lereme. Take tung wantalat korodian to goro de keling kata dana let korodian keja. Akan kono ni amre ler kaname mi jirama jidit kan online TV channel gorojen wojen der subscribe kede notification bell der jetwanya nyok gorojen wojen der char der jatu gwasamo. Keken kon njeti Juba ke so Sudan te krik to wan to lero tente ko na ngajba kon tama siang wona jen ka jek sene wona jen ka goy so goy jen wo de rantin kona to dara kalinga ko de charde ja kweng pingwasamo anyok bo gor jen o mi chidor che godong te radin me be kwen be ngaje no ngumu we ko tana charwai ni ke lere sha ga jek ban mi sha pen ko she ben ka YouTube channel gwa da me kan online TV ka jite ka gwan mo dong te information mi ngaje ka tin kon lat ka rodien de ja gor ping ko ba ja kwen ne ti ko ken bana waka ler dana lero den tama chara do ne wa jube we jek long kejan gwasamene ano jube we jek long ano chana ngaje no tae tiange chana cha ka we kejere which ke juba chana ngaje no shabul mel chaja kwan ko bul mere jen vice president chaja kwan la ramadan la first deputy chairman ka spelim ano ngayene vice president anyok wani ga chaje wuch cha jen ka kuma spele ki spelem pinkir ma yadit jen kana chak monje ka kom okay changa kom tot kana kam anyok kol manyang wude to gwada me to kije me wude me chala pol manyang this guy okay pol manyang jen arami te ka kom no wen baratame chaje wuch already changa kom tegaje michakula kame akir ma yadit wude dana kwa February right now wude shalke me bullmail jaramdana te kwerka tama la first deputy chairman ka kume spelem point self ke me yadit jaramdan ela chairman nena mandan le rodo gwatame tama take reaction to lat korodian tama ala kurtuoga kam janere wike juba palajen wote nuare nyen walangu badman tuok jang karodian kedi kon tin na karodian and tama murai kone and wo take tung wantalat karodian kam kene kon la jang kamandan and lero de wudi o cha wudi chwal kame kol manyang cha je wuch wi kwam ngum wo keje en man wo keje e politic kam din kan jang karodian ko kamandan lero de but man da dien jene wani garam kel antama mission na nyo kainel ke special ji Equatoria no wona jaram dana ngeskene menen yenen go teke bong ke ne kon la jang no antama right now che tel connection ko men ken kan ja ko lo kwanya special ram dana vice president Josephine as check nyam ka anyo gram cha kwan kwase me a last second deputy chairman ka spellim jen a shing nyam ba right now to friction kajen gwasmeti tana lo ken lana dia nyen rewe ke juba jo me mele roda tema mo gwade yena ling katada en chanon kaje gorjen wode yen jo me dien nyoka ne ko ken katada en juba chete kamal kiegwe kajen go take te bej lat ko rodin tin karamandanan latidiality e bulmel so bulmel a jaraman nyam mele tichiro dolut e nyok jo ban nyok melin kone ka kwi bulmel gwade men bulmel point ka jo wadana chalat a wajen chede Uganda keje nangre wike juba wade je mo nanga je tiang ka wor de mi dita long kwai ka mana nanga de je mo re wike ke juba ka je de Uganda but ngai kon mandan le roda bul mel gor je no bela kwar ala secret jene bul mel kenyam chaja ko la vice president ka policy dunga spelem ala jila ja gor no jin bu kon bena la kwere roda ala vice president anyok mugoro bu jina kwar ko bu jin kula la president bu jin ji ga ramadan en la first chairman kie second chairman ala second deputy kwere rawde ki kwere nyam man guru kwere tan nyam che jen point bulmel guru ne kem yadit right now bulmel a ramadan en geken go bu kwere bi jek ban mo kule larik bulmel jene bulmel chaje nok janken chaje no kuma South Sudan ko jena ramishi ko rabno wal ngai konte diale konde churi lat okay ala bulmel na kaje tan woren kontin chunkel ke kirma yadit ko ngai kana wuda me plande awo benwer baga dwan pin ba jangnen ko ken baga dwan pin so na me amle roda tama okay mugoro de jengach ke de jeling ka ta dan elen ngarudin keje
bana juda ti bana kalinga gwa ko in South Sudan ko kamana ande tok tini yoko wer ko kamana ande tok tini run bat ci bulmel ci deni Uganda ci ka nongre wej ka juba ajanda le roden tama ani channel le putin gon lat ko rodien biya te kamal ban jigmu rodien bye bye